Mala jokot ti lar mala ke chen chang me chaban ke ya Thursday ke sabas school wala ba ran ko ba nya ke ya ke jan bible ngana lan won ke chang ka delen mukla Thursday so ke jan peg me ta kon kala sen ngwan dien ka ka new quarter dung dan jata ande jata ni dor take dor la nation so dor take part 1 ka take part 2 ta kon ka part 1 wala lo te tes ko chukot chukon yop kon je content ka je ko le jaga jabu ko ram wala ka lo kot kan goide ka pele de ka te ko kon ke hiu te ka mi go amlet kona lakin kuino ko de ko kon kan ku ka lo ajde yala kon yo mo ko kon jaga jabu kon mat go akan kon on yam ma kon mo ke kapal chana pal kon mo jedi de al kon ye kurso wadin yororo pe nyamdo ko chalaji ko bene mo ki yedo ye tida yela ne bot ka yela ne jaga jabu ne ngani bene ka ngach wadin bene nyamdo ko bene roani ko bene ko ban yok taram daga la ne roani ko jen ye ci ban ne mi shela yo shin yo ban pin koro me ban yeda wadin ngene yedu te kane ke kon dia teju wadin ko roani titini te balate abona men ci dalaka abona jara taw ma jo jeda nger ka roani jin ko nga use ko broy ke ji broy ke ne ko tene kel kane de broy mo len ko wadin jit ken bu kelep wadin ke bu kalen bu ko rojje ma daga tekten ko jit chech ko kollaju kana goydo go beta kane ke ne nyam ke ret ko ku ludu ko ku goydo shodu gat ki yangar amen gaji kot lar ni yemala chilo de tet ko chaban wala chelo ban mo ko ye ke roini kot gwa ngi kono kota jel kontina roja long ko ki go ko ki ga ki nyuda tin cha gor ka daniel mane tin cha gol ka nyuda kan ngodo roj kontinto tama ka lesson 1 roj ki dor be kon roj ka memory verse donc chana ling pan ka ja ki ne ka sabas afternoon chana je lingen memory verse bo nyogo mi ba memorize ko kon ki ba remember ko kon ki ba tiem kon o memory verse dan ka jan quarter me ki ka ja lesson ngwan dir me kan ka ja ka daniel choko boro ka bas wal ngwan bon ko ba kwen ko dong nora ka bana jaguor je bana kwen ka shwaje kam rush kana goy ponya kana kwar ke go binat dial dur kana tuk ti gol jela diga roide roj mi dorar mi shibi matwok ka kware shabi mat dak amen 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 kware shabi mat dak ka roide shabi matwok ajana or memory text kan ka daniel choko boro kana ka batwal ngwan title an chaman chalar waji ko dor ye do dial dor kel ngi kona dor ju ko do mek dor gan Israel to kon ke Israel riang to kon ke Israel ye pad moko ko ra ke Israel riang me ju ko do mek Israel ju ko do choose re dor dial en wone ne ba gade kalo de ko do Israel choose ke je de ya wono ko Israel long ko dor to ko kien no ko no ko ne dial pa
Israel me shoes che shoes ko bana look Israel. Shoes Israel ko bana safe. Ki bana ken ke Israel. Israel shara ke light. Shana me cha gor ka jan title dun Thursday. An title dun Thursday cha boy kujur. Boy kujur. Boy mba nung jur. Jor kana ite chi Israel. Israel chukuda chagala boy. Boy re juri. So quote che Israel che mek. Ko be Israel be balat. Ruwai nike. Israel ba boy. Ko ba quote ba menen ke Israel. Ko ba let ko ba ka menen ke Israel. Ko bu juru ko ken. Bi ka ban save. Ke ku Israel. Ko Israel chata ta gat ko. Gat ko do ba quote ba menen ke je. Aje ne ku quote ku Israel ku ejele shoes. Ko Israel che choose ko ba ngot ke bakalat ya kam luek down well alo Israel ba ro yobre shang nike be roi no kot baga kap yo mi ci dror mi ci ka ban che ben ci ko de la ro ne che wa kan luek ko che re ken nan wo bro ngui reide ko bro ban check no luek rewde to le je ke chi etol luegan nyam to le ke chi etol luegan diodien luegan ngondien chere ga nan go yiro re nan na nyam du la ja guji no mi te ga mi chiro ro ro to nyam do ya kamra ken che ga luek ka ken che ga Israel a Israel chu ko kam luek en wo bukan ke yok ka bukan ka go ala bukan ka la dor ko ken Israel ko bukan go jo Israel gure luek ko ka bukra bu go jo mi te dor melet ken ga bena correct men go ken ka Israel door te gen Israel te chigi gulpin me ken nga yo Israel ke ka gaat ko gu ken Israel yo broda kala de letke ka goro kot kot ye goro ba character ke ki shiande be nyod Israel eno Israel ba changa chiang kot ba te ke character kot ke tindit character kot ke enok kana goy ka peleka ka shiang goy ka shiang koda ba Israel ne me chi tuwa ko je chetedi door te gaga de la nyenye ke ala wo la kana ajem wo bu nyen ke lo Israel bo kana chiang kot kana nyono go ko Israel yang ja wona ne anga ma perfect ki men complete ki men go en bu ko be nyodo go ja wota ram do dien e Jesus Christ Jesus gente ke perfect gente ke right gente ke character ko tun tok ti ci ñoo ko Jesus tel dorm jalat Israel me dane ci ko de lat reynat ke she me reynat Israel ja cha tire ke church muku mo gada nen ki gwan cha lat ne Israel ja lat kam ci me lat kam deal of the world alo Israel tire ke church wona ate ala ko tire mi ke church de che establish ki church de che tat reynat ala wo chere gwa ba palten Israel bu kot be pal ko juru ko ken bi ko pal kot ki ngat kot bu kana menen ke ji choose ke Israel ke Revelation 14 waka 6 cha goro nene kana ken ji kot ki ken che la ro nene na nonga ka kanga Israel ki Israel ye ka sham da kon ji lwa ko to chukul ro don Israel ye ka to bana na bana gnong re ko
ajan hada be kwa cha Israel ne ken ne no ne Israel elite binaban ba kut ba nen geje ko kut mu anen geje binaro din tiek reide ajan shak lo akod lat geje ko bana nong re ko Israel lat geje ko ne bana nong re ko mi jiran ko do wala ajiran bana track bana nong ci jiran bana loira ludo character ko buka kan bijin ramo mol bijin ram nok bina ban ponde shina bi joira ko ban rodan ti jiko no ngu ku represent ko mo je represent ko mi cholo jin nya ko ke jin gat ko e character mit bo rar ke jima e character bina jor ke ji ki me bina no ke ji no mo lumu kut kon lu ke je ya gor ke revelation 18 revelation ci ko wal badak batke ci wanene ci wo wuñ mon ke liw ba pet ke glory dun ko ba pet ke boy ko to wo ba boy ko bena mer akan gat ko kan lu njok ba de ke pag mi an boy ko dun glory ko ba wuñ mon ke liw be mer goy ko ba nenen ko dial shiri wori yede ba joy ko dial sha blonga tani ba joy ba nay dial ba kamer bana nong reide ka jene gor ko en wone ne en ramar gat ko ba chal ka ma chere men chala ro ne cha wata ramada mai da dop kada ya to pin tarbeda man cha do bala wi tarbeda ko ba ko le nen ene idea biga ban ka ko do ngoro ma ka gat ka man goro ki la de kam gat ka la de kam Israel riang ki Israel yeka ki jin ki ngan ala de mit kam kon kada kon la de didi man kwen ka ne maya she na maya man kwen ka number 14 kula bas wal ngwan biya kan ka bas wal bro awaka janara wude ker bas marwaje ke ka goy ko koy loy ko kana pul deka ka shelat en wona ne en wimon batianga goy ko do kon apply di na malakon do kon goy ko do kon nang rarti ki do kon koy loy ko ki pul deka do kon nang rarti di asala gatke do kon la de re ta ka dan to kon tin walam wimon ci ku jega ci ngwane enemy ni ci ngwane ne di dal ka ji ci ngwane ne di kut ka ji goy ko da ye kamra di ti da ye nyot ke di re ta ka du bi ta ka de Isaiah jana ngwan wude rew ye kan ka bas bakel jawo kut cholo kon re goyede ajana bu kona match ki bu kona lambar ka jantal ki jur ajana bu kona match ki jur janyo ka Isaiah jana ngwan wude bongwan ka bas bakel ajana ngodo bu kona match ki jur ajana ka bu kona kan win mon amma ne pek jawo bu kona kan win mon ke lew ma ne pek win mon ke lew kon gat ke ti chol ajana bu kona match ki bu kona light ki jur ka bu kon kan bu kona no wi mon ke lew ma ne pek de ke ban nyoka Isaiah choko jan bakel bad jok jawo kan jur jawo bi ka barai boya jawo bi ka barai rei boya amane manu kwar ndit bi ka barai rei boya ko rei mere cha mer win mon bi ka barai de kan boy ko mo kana mere na mo ngabi nyod gad ko Revelation ji kon kwenenin Revelation 18 kula wal badak yakan ka kelo waka ngwan
chawane ne bi injil me ban jene ba ka shurar ka Babylon ba ka jo biarar ka Babylon yen gat ka biarar Babylon lu nu confusion to we mon tam ko cholo kon rar cholo gat karar jin mi ko ku je represent wala la light lo do bina jukot bi ka shurar bi ka ban bi ka no gor ko kot che wa kon bu kona ma ke bu kona light re jur lo do ram kan ko nga ka Israel lo do na gat ko lo do jin nga do ko do wala nga do ko abi chonga character ko a ci ga bi ce ni ke wo situation me ka ta situation me ne share anda no ko ta situation me share nan ba pele ko ta ne ko tele je condition ko pele jika atel condition mi jin gat ko bi ta character yin ko to do jin kata wi ta character yin ko mi jina light mi jina boy juri kwaran cholo kon re confusion ne me mi pel ko rodan pin wi mo na wala wato kontinu wala ka jen saa me ka jen shanga me roi nu kop bi ko gwan ken ya loin di tetin confusion di tetin ne jin chiro da guji wona ne tera mu ku deserve no de yen nokke di ye palaka ko guji mi jiyak around you but ko mo na sholo kon ko no ko tele condition pale de tele condition ajana pala naka ko no ka kala do bi yen ngod la boy ni ngoy mon ko bayanen ti dial ti bigete ka pak ko that is the right time for judgment ko ti dial ti ne bi no ko judgment bi no bi look ajani chwai look chwane look kan goy de ne ban yin mi gagi ran kala ran mi jiek chi ku tung look ba de jana pala keka ka character ka joy re dun obiyen light nye mare kada mare gat ko dun dire tanyal wainu ko to kwen kon to tok ka jin mi jin gat ko do wale ku je represent shot ko dun ku je kare ku je rom ka ji la shudu ko no ko dan be nyodo go re kete di alti tokte re shengdu re manuku re juru di alti tiye ke ji ko ramu ci kut ngat ke ji e jur do do chinglet kene mi jiek ye nyot ko no ko dan o kot mi tege koy lo aj ka tege palaka ka ku jama ba kon ngi kon gat ko ka ba gwanda no ko dan nyal ba lek ko dan wa men bana je ka jen Thursday me bana ngajo ko kon boy kon ga de swel ti ko ko chol swel ki ye bana character ko bana kala ta chianga dan tela bat tele condition ka bu kona light bu kona boy won mon bana salvation de ke kan ko bana no jur ti ko kon jur lo no go ne de dong ci tare ngata ko kon ke wa bu ko pot ay yene dan karwani ti kana mate ba chwana na ba pal agan kon dak pin ko ra jaw bu kon yesu kurso bay tiek ka pala daga kon laju pala duka ataka nay kon laju ataka nay ko di po kenay ko shole rogat ko kachi nay ji present gwa din pala nay ka long nay ko yedu aboka nay ka banay lok ko banay represent gwa ka banay nyot nay ko ken to ka gat ko ka ki kala tingo to la nay ka yang nay ya banay light ke banay mic re juri dong ni ngwata nay tin binay pet gwadin ka banay nen ka banay nyot to ka gat ko tan ya
ka na kot nok ko kwida ka bi ga ban ka ji gwa tene ka rola ma dago tene ka God innocent liudo wa din lot of confusion Babylon pen shulu God kurarida ko bi ka nit lay wa din waje pol me a wakaji bine gwich wo ka kan God ko ti shak ka kan wate nyin ti yandi ci kam nei dong mane ilya ka ke telo tok mu gwa telo wang gwa telo pon gwa ko kon sinner but ci nei nok ci nei bom ci nei kokoriam do la ci te loy ko yobu nei korom nei tay nei re jallo ilya ko ko ji goyte ko ko ji te ci ti dial ci du gat ke yongaro amen